Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Naga Dkut jongka benta Surok kabudan harum Shillong Laitlyngkot next step arpoi terik jeliau arjar penriau namar kecing slap jur naga Laitlyngkot office trekam deputy commissioner ke East Kasil district kalapen mi da hukum man khang shwa ya kalek kawan ha kate kebenta Surong kat kum kejing penbena pai ba la ong ba ke NHIDCL ka company ke bapentre ya kate ke Surok kalapen tip bakan non kam Shuh kapor ban pendep iki kam Shna bat penbhai ke Surok bala julor nak benta ban yadai kinong leit nongwan na kinu kijingma kibela ban mi lakhang ya kaleit kawan ha kate ke benta jong ka Surok na Shillong Mail hadu ba on depen mi da ka jimpen bena batmai da kibor penyai district kibor district kila kentu ya kinong chong shnong bat ikinong wan jong kai perthai ba kimdei Shuh ban penen kam ya ka Surok Shillong dauki menta henrei bakin penen kam da ki weipat kilinti jingyan kini kilinti kilong Shillong sora sobar dauki bat Shillong jowai amlarem dauki Shuh lakerpat ya baro kinong le nongwan bakin buat enti ikijing tha bat kijing kedau da kibor pulit ki pulit penyai kali bat kinong tre ke NHIDCL khnang ban penbej ya kalej kawan bat ban light na kinu kijing e lada don kanu kijing don kam bakirki ki pai ba kila ban phone so nombor jingira pai ba shispa khadar kuman syukudau ba kani kebenta Surok Dkut na ke jingbam ke namar ke jingset mau jingset khendo yakawa hakate ke jaka kabala penlong ya ke ban kieu sajrong pat khlong ya ke Surok baro kawai batwa syarian Shuh hakano phaisi la sakhi ya kinong wan jngo kai perthai kilawan syakate ke jaka bat hapreng ke jingmana na ki bor district penban kim salia ban ringdur ya kate ke jaka batwa nakaliang ke company ke bapentre ya kate ke Surok ka YFC Project Private Limited ACS Construction JV kelas sedang ban marmot yang Surong. Saya kaya dengan hot hari ini itu. Kita bahan tak kena lagi kita. Asli itu naman di. Itu naman. Surok pun selada virut. Tudung. Tanau. Tudung. Tanau. Masih sedang waktu. Oh, sebab yuk lewat miang dah.
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya